kumsang ni valam pi hi China gampung pi vai hom pa hlan khu hi koiman a khoi khangam pun akichat naw je in hondo lo to kha lowin om jing in hi a hlan khu mong chu alain ake koin akim vela chun hi chi terracotta army ki ti ho hin aum kim velovin chikeu chu lovin a hlan chu min agasu kha a to kha theina loading ti in booby trap hi chi so iti ho khu tampi jong akamun leinoi lama chung mercury avadunga long leu zengin asim ki du nahi echi golui in pi a hilole hlan khu hin thi na thei thil ki selgu tampi anain hije hin scientist ho zengin jong echi hlan khu hondo ding chu ha ta in akichau nahi ahile 2025 hita tua mancha hoita ta le na sata ta ta azong itidana hechi hlan khu chu hondo ding ki chana layo heding hamti hi lungdon ta khat che hi ahile kumsang ni walam sung hi China gam hi khat hilo gambe chuma anaki hom khian a hi agam thunei ding ki chuna a hi hitia chu khat le khat ki ka na sata anaki dojing o hi hiche kina akibawna phat sot ta sung hi the warring state period tin jong aki hen agam be chin amho among mong dan le chon dan chule agamin aman sum anei chiu na hi chamna ki ti chu aha sa hle jengin agam be a alam kai ho chun a hing akom gam ho bulu a agamula api ding ama gam vai pu na sulet be ding ti chu atuk chiu hi China gam sung hlumlam kaya chun leng chapa amin yingjiang ki ti khat hi 259 BC achun anaping in hi ama hi khonunga chinsi huang tia hung ki he China gam pumpi hin vai hom masapen pa cho hi yingjiang hi kumsom la thumal hena chun apa king jang sing ki ti pa cho athita in cho akona cho ama hin leng din mun a hin tu hi akum chapang cha hin alai wangin akom avela ama lam hil ding le ave kol ding million milal tampi anen ama ho chun ahung ki khan li chan gain a hin ve kolun atha hat athunei na chu a hin vet kol pi jing na hi akum ahung tam deu dewin ahung ki khan li deu dung zui in ying jiang chu mi ha ta le thunei ta ahung hi do ta in agam sung vai ho mai a hi ding chu anom pu in chi sanga na sa zo le thupi zo khat bol do te ding chu atu min hi ama hin China gam abe a akikhen ho zo se chu gam khana go khom ding mi khat thunei na noya koi ding dan khat zui sa agam pumpi chu khana sim do ding ti atu pa hi hi China gam sunga hi masanga jong koi machan anabol kha nai lo bol ding a jong anagel kha lo hi hiti chun kum som sung lampi hi agal sat se pai ho cho agamin hi chi athu hil hang le ding chun ama ta alam kain amano pin ahin daudala athu hla na zuinom lo gam vai pu ho chu hunamin abulun agam chu ala pi ji ta we hi yingjang le asepai te hin galman cha na sata ta ho amangun galmuna panding dan phate chan aki semun agalmi te zona ding gal sat ding dan hoita azuyun hi 221 BC kumachun China gam sunga gam lin chi gu han jiao wei chu yan le chi kiti ho si chu analun buun akhut nuin anakoi tai na hi China gam khang thu sima ama sa pending in agam pumpi chu gam vai pu khat nuin ahung tai na hi chi agal zona zo nung chun yingjiang chu ama le ama sin si hung ti in akimin sign hi chu chin gam vai pu ama sa pen ti na hi agam vai pu na chu China gam khang thu sima dinga ki khial na khat hung hiding a hi tia ata sam je chun avai hom na hi akum khuwa aum den sa jing ding chu ade na hi ichina ding chun agam sung pumpi thil dan ho zo se chu a hin sim to in a hin khial lam dang na hi chin si huang hin agam sung pumpi a manding thu chang khat hi a hin pu doin agam be a anamanu thu chang zo se chu a hin khial doin mi zo sin hichi pau khat chu a het thiam theina dingun akisim do tha pen chu aman sai ne hi hichi hin agama aki ho ma na ho le ami ho chu aki thu tu sain thil poimo ima ji do na ding lam ho azong ha taina ki thopi ne hi chu zo chun agam national currency ding zong a hin semin agam sung mun chom azong asum ho chu a value akiba a mi zo sin ki bang chena aman theina ding uti hi thilgi le agi kite na ho jong phata in asim pha in hichi chun amuna thil ki cho tu na trade mun ho le tax ki pi na ho a ha ta in aki thopi ne hi thil le lo pu le na le thlai le na a amanu hichi kat bongari ai lo le sakol akai sakol gari ti ding ham chi ho jong ko alit aneu dan asim pha on ki bang su ke ding in asimun hichi kat ho zo se chu alam pi ho wa aki thol theina dinga hi asim phat kinu hi
avai hom na gam sung pumpi gam gi ho pen bit na dingin chin si hoang chung thupi abolin masanga kun anakisim kulbang ho chu asim pharwa asubha devin athupi nahi eche athil bolu hi tu a the great wall of china tia ki he china gam bang sauta hung kisa patna a foundation a hung panga hi eche athil bolu hi thil niaw cha he tapuin hiji chun anatong ding mi him jong asanga sim angain eche hola a chu mi tampi chu sepai milham na tong mi mong le galmi te su'a akai ho jong azawin hi hichi bang kisa lo na cho hile salam kaya kuna galmi china gambulu dinga hungjing mi ho chu su tang na ding ti hi avai hom na gam sunga chun lampi lin ta ta le vadung chunga kizot mat na ding le ho a hin tuilam thlang thlo lun na ding canal ho a hin thate cha province khat a kuna province khat ki ka sunga akizot mat theina diwa asim diwin thupi ene ne hi hichi lampi ho chun gal sat sepai ho chi le ba le na abai lam sa chum thlein thille lo hlo le na le agam sung pumpi a thuthot le thupule ho ding in jong abai lam sa chum the ne hi agam be be agam vai pu ho chu apan munwa konin akila do in china gam sung pumpi vai pu pan alhen do mi khat chu agam be sung vetup ding in akipan sain hiti chun koima chan atha ha na le athil bol theina chu amu si na anoi si na lo ding in abol ne hi chin si hong hin agam vai pu na iti in sim lin han lang sim hat jong le ama hin alung sunga hin kicha na ta khat anei jingin hichi chu thildang hilawin leisin hin khoda hla a thina hi hi aji chu ama hin agam sung pumpi hi atun so na avai hom ding hi nom jing a hin atun so na hin den ding ti lunggel hin alung sung alu dim jing a hi hichi chun scholar doctors le alchemist izan hampi hi agam sung muntinin asolin akum khwa a hin theina ding ipi abol do theidiu ding ham tin agahol sai na hi abang chu tui kulgam dang mun hwa solin chumuna chu hin jing theina ding lo le ai khat to a hi lo le magic khat to amu do kha di ham tin agahol sa ji na hi abang chu agu in laboratory ho in na atong kum so ta hin theiding lo le ai sim do ding angai tu na hi chin si huangin athina lo dinga adon ji khat cha hi le mercury tu hi a hin hichi ei pawa ipi kiti ding hambang kinjong ka hepuin mercury tia chi mo he jing deu hi tin a hi le hichi mercury kiti hi gunei ta thil khara hi in na le thina chan jong a hlut thei kira hi a hin la hichi phat la ya chun hichi china gambai pu pa chun alam hil ho thu sei chu anata asana atun so na hin na ding a hi pole tia hi hichi mercury tui chu anadon ji a hi chin si hoang hin akom avela dan ho a hin lampi le ami him ho a hin khang thusim ki sun do ho a hin imazo si ave kol zo in a hin la athina ding wam chu a kham zo di puin hi kum som la thum alhina leng a hong hi a konin athi zo ting jong le agam vai hom a hi jing na theiding khat hi anangai tu panta en hichina dinga anathil sim chu banoi mi him te koima chan jong asim khapun het jong an het kha la wa hi hiti chun leisi noilam ding in alengam anake sim kinin hichi athil gun le dan chu koima chan hiti lom ding chun anagyal puin hi hiti chun ahung tha ha to pe to ki hlonin athinung le abol dinga alunga angai tu jing chu akibelap sang che jingin athan khu ding jong chu thlan khu mai a hi ding adei puin leinoi lama chu lengam khat jen sim do ding anatup ki hi hichi leinoi lama lengam khat te jen complex khat sim na dinga chun chin si huang chun na tong ding mi lak sagi wal athupin ama ho chu sepai jong kut thim thil sim thim mi ho jong gal hinga kiman song kul tang mi hole doi thim mi mun chum chuma kona hin ki pui tampi jong azawen hi historian mi phobep ta sandanin hichi hi akisei pap jep jong hin ti ti na sayon a hin la archaeologist ho akona evidence ki mu ho akonin hichi thil ki gong le ki sim hi lin monga asim do na dinga jong kum tam ta ala mong dinga hi ti akichini na hi hichi thil ki sim do a akizo su na dinga hin kum som li di chat alunin chin si hong vai hom lai sung si le 210 BC a athi zo nung zinga jong ki sim jing na laya hi hichi thlan mun sim na dinga amun athlen naw cha hi le senyang khopi ko ma maung li kiti na chu a hin hichi mun hi agama den natural resource ho je a hi athlen wa hi china khanglui le khabu khana kim danin hichi mul asalam kaya chun sana tampi aumin a hin la anoi lam kai chu song man tam mama zet kiti ho khu atam kini na hi athan khu design mong jong hi thlan khu mai ho to akibang puin Chin dynasty capital Xinjiang kopi limle gonga kuna kila do a ke sima hi
agam vai pupan ahin laya aleng in pia kun vai ahom banga athi zo ting zong le chutabang ma a chu vai ahom na thei dinga hi chuta za saw hi chi leinoi hlan khu chu akim velin kulbang akisim pin watchtower le official building le living quarter ho zong anei na hi azi chu agam vai pupa in ahin laya anei dinga angai cha zo si chu ichi leinoi lama chu alim bang banga hi asim tha kino hi ichi leinoi hlan khu pi chu section ni na ki hom khianin inner city le outer city tin a ki hom khianin hi inner city kitina lam chu miles khat le aki atabang vel aluin ichi muna chu a hlan hu pen chu ki koi a hi in outer city in avel kula a hu ka sung chu hata in alin zo in mile li ka sung vel alu zo ne hi ichi bang ho hi leingan hlauta agi sim a hin leichung lam a khopi bang banga chu agam vai pupa athi nung zong le aki chol du namun chu hu bit dinga ki sima hi hichi bang sung ho achun archaeologist hon a khopi ki sim laya kimang mancha ho tam ta amudon sakol bu zong aumin ne le cha sim na ding kitchen zong aumin ne le cha le thil dang dang ki koina storehouse asunga thil ima ki koi dim che jong agamudon hi a complex khat lam kaya chun in my courtyard le kunsung chule thil kin ima ki man na ding ceremonial hall le thukho ima sei na ding in administrative building zong aum kinin hi asunga chun ki chip na ding pa za chum chum le emperor pa entertain bol na ding thil sim za chum chum le music instrument ho zong ki koi na hi a complex ning lang khata chun archaeologist hon sakol kang talai le sakol ahing mong mong ho ti ti a ki sim alim sim thu phate cha ki gol tu chada lengpa paret a zaw dinga ki gozo sadima ki koi tabang zong amudon ichi sakol kang talai ho hi khuthim ta thil abong abai asang aza ki la khoma ki sima hi sakol lim ho chu phateke cha ki sim to a ki chei hoi sel hin abang chun sakol kang talai chunga gamwai pupa atau ting nisana hin khona lo dinga adal tu ding satin ki sim zong ane ne hi leinoi lama chu nisawa nisahu loading hi zong le leichunga tabang banga ata among mong a hi vet sana asimu a hin chule apang vel ho achun tui ima alun hla na ding ho kitup selen asimun alhan hu pumpia chu tui alun a asu se na loading in abolun hi ichi asim na wachun leinoi lama tui na chan be lai da untin tui zong lai do taw in te tin athu ki su do na ho achana ki se ne hi tu khang khan to na to ki zomin radar ho mangin survey phata in anabolun chuzong le alai sit analyze abol na wa kun aphot chenu khat cha hi le leinoya hlan hu complex nga ki sim water table chu fit som ko le gate chanin asaw zo ne hi tuilon hla na ding le tui ki khol na ding dam chele abang phate cha ki kha tu chen ho kun mu do thei chu hi le hichimun sa ho hin kumso ta ading avet wa asa mong mong a hi ti mu thei hi hichi complex akidan na kit khat cha hi le ale dan a size hi a hi kinin ichalai pumpi hi mausoleum of the first Sin emperor tina ki hejing tai na hi alit dan apumpi ahin 38 square mile aling zawin tu khang khopi abang sanga zong lin so tin a hi amun hi abon chan akilai do nai puin atam zo tabang ki vui den na lai a tu a akilai do ho hi abona la a niaw khat bo hin lai a hi kum som nga walam zen ahin khulwa amun hi ahin lai ta awangun archaeologist hon ata sandanun ichi leinoya hlan khu complex kisim hi aning them cha bo a khu do na layo a hi tia